sinongeye kubasuhuza kandi mbifurije kugira ibihe byiza mwese aho muherereye. Turi kuwa gatatu ni tariki 13 Kanama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Mwese rero mbifurije igitondo cyiza kandi nizere ko mwagize ijoro ryiza. Mbere yo gupanga gahunda zerekeza mu kazi, mbere yo kugira ibindi bikorwa mupanga, ni munyemerere tubanze dusangire amakuru aramutse muri iki gitondo. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo bamaze gusohora itangazo rikomeye cyane kandi riremereye, nirirebana ni ibijyanye ni intambara bakomeje kurwanamo n'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Turaza kunyarukira muri teritwari ya Walungu, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Tubabwire ko hongeye kuramukira imirwano muri iki gitondo, ni imirwano ikomeye iremereye kandi iteye ubwoba. Amakuru aravuga yuko abarwanyi ba M23 bamanukanye ya ndege yabo ya Sukhoi 25 yafatiwe mu mujyi wa Goma. Indege rero bikaba bivuga ko ngo yaba yamanuwe mu mirwano abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo guhanganamo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Turagaruka kandi ku mirwano yongeye kuramukira muri teritwari ya Rucuru. Abaturage baherereye muri bice baravuga yuko hongeye kuramukira amasasu. N'amasasu rero yongeye kumvikana akomeye kandi arimo imbaraga zitandukanye. Hanyuma rero biravuga yuko Bwana Kabila yabagiye gutangiza umutwe ugamije kurwanya ubutegetsi bw'i Kinshasa. Uyu mutwe ngo ntaho uhuriye n'abarwanyi ba M23. Ibintu rero bikaba abikomeje kugenda abiba bibi cyane. Ni nyuma yuko kandi bivuga yuko Kabila agiye guhuriza hamwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gihugu cya Senegal. Ibi rero bikaba byatitije ku rwego rwo hejuru umugabo bita Tshisekedi i Kinshasa. Ibintu biraza kutamera neza. Mu mujyi wa Goma hongeye kubera ubwicanyi. Biravuga yuko motari yarashwe n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro muri uyu mujyi wa Goma. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira yuko mu mujyi wa Uvira hafi y'ahitwa restaurant Abisimira, ni indani mu mujyi wa Uvira, hongeye kurasirwa abantu bagera kuri 4. Amakuru akabavuga yuko kugeza ubu hatari hamenyekana abarashe aba bantu. N'abantu ngo bari barimo abagenda mu muhanda, muri uyu muhanda wa route nationale numero 5 hagana amasaha y'isayine zo muri iri joro ritambutse. Hanyuma rero ngo baza komeshwaho urusasu n'abataramenyekana. Bamwe bakavuga yuko ngo yaba ari Wazalendo, abandi bakavuga yuko ngo yaba ari igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Neza rero bakaba barashwe bageze ahangaha centre ville d'Uvira. Ni ibintu rero abikomeye cyane, ni ibintu kandi bibabaje. Reka rero mwese nongere mbahikaze, nizere ko niba wamaze kugera hano wamaze gutereka like yawe. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, nyemerera uterekeho subscribe. Ikindi kandi nakubwira muri aya makuru ushobora kudufasha kuyasangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo amakuru agere kuri bose. N'ubundi nk'inshingano twihaye yo kugeza amakuru kuri bose. Mukanya rero nyemerera ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, mwese nongeye kubaha ikaze muri aya makuru. N'amakuru tugiye guhera muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, hafi neza ya centre ville d'Uvira. Hongeye kurasirwa abantu b'inzira karengane.
ni muri iri joro ritambutse agana ku isaa 4 z'ijoro abaturage cyangwa se abantu bari bari mu nzira batambuka bagenda bakaba bongeye kumishwaho amasasu abagera kuri 4 bikaba bivugwa yuko barashwe nubwo amakuru avuga yuko bitamenyekanye niba babashizemo umwuka cyangwa se niba baba abakirimo guhumeka gusa ngo hahise n'ubundi haza imodoka apakira irabajyana nago higeze hamenyekana rero aho aba bajyanwe. Ikindi kandi kugeza ubu ngubu ntago biramenyekana, bamwe baravuga ngo aba barashwe na Wazalendo, abandi bakavuga ngo barashwe na FARDC, abandi bikayoberana, abandi bakavuga ngo barashwe n'igisirikare cy'u Burundi cyari kiri kuri patrouille muri ibi bice. Gusa kugeza na n'ubu ntago biramenyekana ngo aba bantu barashwe na bande. Gusa amakuru akaba avuga ko abaturage ahangaha batabariza abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge, dore ko n'ubundi aba barasiwaha ngo nabo birakekwa ko bari abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Abaturage bakaba batangaje amakuru bavuga ko ngo ari ku masaha y'4:15 akaba rero ngo bari barimo batambuka bigendera, bakaza rero kuraswaho urufaya rw'amasasu n'abatigeze bamenyekana muri ibi bice. Ngibyo rero ibyo twababwira, reka noneho turebere hamwe amakuru aturuka mu barwanyi ba M23 mu itangazo cyangwa se mu byo bamaze gutangaza bikomeye cyane. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo n'abarwanyi ba M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo riravuga ko ritazasubira inyuma. Ikindi kandi ngo ntago rizigera rijya kure y'ihuriro y'ingabo za leta ya Congo rikomeje kubagabaho ibitero no kugaragaza imyiteguro yo guhangana nabo, ndetse kandi ngo no kugaba ibitero hagambiriwe kwica abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ubu butumwa bwatanzwe n'umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare ni Lieutenant Colonel Wiringoma. Ano butumwa yatanze ku munsi w'ejo ahagana mu masaha y'igicamunsi, ni mu gihe Alliance Fleuve Congo ikomeje kugaragaza ko ingabo za leta ya Congo n'imitwe bakorana abakomeje kurenga ku mabwiriza ya gahenge yashyiriweho umukono Doha muri Katari. Ikindi kandi ngo ibi bije nyuma yuko bigaragara ko ngo hakomeje kubaho ibitero bigabwa ku barwanyi b'intare zasarambwe mu birindiro bitandukanye, ariko kandi ngo hakaba n'ibitero bigabwa ku baturage b'inzirakarengane mu bwoko bw'abanyamurenge baherereye muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Lieutenant Colonel Wiringoma yagize ati: kwiyubaka kw'ihuriro rigamije kibi mu bijyanye n'intwaro ndetse n'abasirikare, kugaragaza umugambi w'iyi leta wo kugaba ibitero bigari. Intare ziri maso kugira ngo zirinde abaturage, kandi hejuru ya byose bagomba kugumisha ikibi kure hashoboka. Reka ibi bintu duse naho tubisesenguraho gatoya. Kugumisha ikibi kure hashoboka, iyo umusirikare avuze ibi ngibi kugira ngo rimwe na rimwe biba bikwiriye guhita byumvikana bivuze iki. Bivuze imirwano, bivuze urugamba. Ni ibintu rero bigaragara ko ari ibintu bikomeye cyane. Hanyuma rero reka dukomeze n'aya makuru. Biravuga ko Bwana Joseph Kabila Kabange wigeze
kuba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo we n'abambari be ngo bari mu myiteguro yo gutangaza umutwe mushya urwanya ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi. Uyu mutwe ngo ntaho uhuriye na Alliance Fleuve Congo M23. Ni nyuma y'uko minsi ishize coordinateur wa Alliance Fleuve Congo ni Corneille Nanga yatangaje ko abarwanyi ba M23 batigeze biyunga hamwe n'uyu mugabo. Ngo ntago uyu mugabo Kabila yigeze abiyungaho. Bamwe barabyumvishe bagira ngo ni imvugo ya politike, ariko bikaba byamaze gusobanuka yuko uyu mugabo ngo ari mu myiteguro yo kuba yashinga yatangaza umutwe mushya ugamije kurwanya ubutegetsi bw'Kinshasa. Reka dukubite tubangurana aya makuru kandi tubabwire yuko Kabila agiye guhuriza hamwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni mu gihugu cya Senegal niho biteganyijwe ko ngo aba bagomba guhurira. Bimwe mu bitangazamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no hanze y'iki gihugu ndetse no ku mbuga nkoranyambaga hamaze iminsi hacicikana amakuru avuga ko Joseph Kabila wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'imyaka 18 ateganya guhuriza hamwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo muri Senegal hagamijwe kuganira ku bibazo bireba iki gihugu. Iyi nama ikazatumirwamo abantu bose ndetse n'imitwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa hagamijwe kureba uko umutekano usesuye wagaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'igihe iki gihugu kivugwamo intambara z'urudaca. Mu kiganiro cyihariye yahaye ikinyamakuru ya Bison News CD, umunyamabanga mukuru w'ishyaka Alliance pour le Changement ya Jean-Marc Kabunda ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa yavuze ko amakuru ajyanye n'iyo nama bayamenye binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Icyakora Beri Mutono hagarariye ishyaka rya Kabundi wahoze ari vice perezida wa mbere w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahakanye ko batigeze bahabwa ubutumire cyangwa amakuru yemewe kuri iyi nama. Bivugwa ko izitabirwa n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bakazagirana ibiganiro n'uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni bwana Joseph Kabila bakabonanira mu gihugu cya Senegal. Uyu yongeyeho ko batakwemeza cyangwa ngo bahakane burundu iby'ayo makuru, ariko ko biteguye kuba abasohora itangazo ryemewe ry'uko babonye amakuru arambuye aturuka kuba bateguye iyi nama. Gusa kugeza ubu uruhande rwa Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntacyo baratangaza ku bijyanye n'iyi nama iteganyijwe kubera muri Senegal nyuma y'uko nanone akubutse mu ruzinduko aherutse kugirira muri Congo Brazzaville ku butumire bwa perezida Denis Sassou Nguesso w'iki gihugu. Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasubiye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyobowe n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 nyuma y'uruzinduko muri Congo Brazzaville. Amakuru yizewe akavuga ko uyu wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze amasaha 72 muri Congo Brazzaville, nubwo nta makuru arambuye yatangajwe ku bijyanye n'ibiganiro yagiranye na perezida Denis Sassou Nguesso, ariko bivugwa ko ngo ibibazo by'umutekano muke muri DRC aricyo cyari mu ngingo nyamukuru zaganiriweho hagati y'aba bagabo bombi.
reka tunyarukire muri teritwari ya Walungu ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwiriye ko hongeye kubura imirwano yikaze, n'imirwano yongeye kuba hagati y'abarwanyi ba M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo bafatanyije na Wazalendo. Amakuru aturuka muri bice aravuga ko muri uru rukerera n'ubundi rugamba rwongeye kwambikana isasu yongeye kuvuza ubuhuha hagati y'abarwanyi ba M23 n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu bice bya Walungu na Uvira, akaba rero ngo hongeye kumvikana amasasu aremereye cyane ni mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Ibi turaza kubigarukaho amakuru yacu yo ku manywa, tugenda tunarebera hamwe ibiraza kuba byavuye muri iyi mirwano. Reka ahubwo twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tunyarukire muri teritwari ya Rucuru. Tubabwire yuko amakuru aturuka ahangaha avuga yuko hongeye kumvikana amasasu hagati y'abarwanyi ba M23 n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, aho n'ubundi bivugwa yuko ngo aya masasu yongeye kumvikana uhereye mu rukerera rwo kuri uyu munsi kuva ku isa 11:15 kuva ku isa 11:15 ngo niho aha muri ibi bice hatangiye kumvikana amasasu. Abaturage bo muri ibi bice no kuvuga bo mu gace ka Tongo na Bwiza bavuga ko amasasu yongeye kumvikana y'imbunda zikomeye n'izoroheje, n'ubundi akaba ari mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Biravugwa yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo cyane cyane Wazalendo ngo bongeye guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, aho rero amakuru aturuka muri bice avuga ko abarwanyi ba M23 n'ubundi bakomeje kumisha amasasu, ariko kandi nabo ku ruhande rwa leta ya Kongo nabo bagasubiza aya masasu. Biravugwa yuko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bari kumwe n'abambari babo, bari kumwe ubwo ni Wazalendo, FARDC n'igisirikare cy'u Burundi ngo aribo batangiye barasa ku barwanyi b'intare za Sarambwe, bikaza kurangira rero nabo babasubije ikindi kandi ngo bakaba babasubije n'imbaraga ziremereye n'intwaro ziremereye. Amakuru aturuka ahantu hizewe aravuga yuko abarwanyi ba M23 n'ubundi barimo gukoresha ibitwaro biremereye, ndetse ngo birashoboka yuko ahangaha hatangiye no gukoreshwa bombe mu buryo bwo kohereza imiriro y'amasasu muri ibi bice. Reka twerekeze mu mujyi wa Goma, mbabwira yuko ubwo turimo no kugenda tugana ku musozo w'aya makuru. Mu mujyi wa Goma haravugwa inkuru y'akababaro ko umumotari yarashwe n'abambuzi bitwaje intwaro. Ku mugoroba wo ku munsi w'ejo ku wa mbere umumotari yarashwe ahita apfa. Ni ku munsi w'ejo bundi kuko ni tariki 11 Kanama muri uyu mwaka w'2025. Umumotari rero ngo yarasiwe mu karere ka Keshero ni muri Goma, murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatanga buhamya abahamirije Ibendera TV ko uyu warashwe yitwa Pascal, akaba yarapfiriye aho ngaho nyuma yo gukubitwa cyangwa se nyuma yo kumishwaho amasasu menshi. Abagabye iki gitero ntabwo amakuru yabo yari yamenyekana ndetse n'impamvu zabibateye, gusa biravugwa yuko ngo bari kuri moto, hanyuma rero bamisha amasasu kuri uyu muntu. Bikaba bivugwa yuko ngo bashobora kuba ari Wazalendo cyangwa se FDLR. Uyu nyakwigendera rero bivuga yuko yashyingiranwe na Francine
ni umudamu witwa Francine, bakaba ngo barashyingiranywe mu mwaka w'ibihumbi 2020 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo nyakwigendera Pascal rero akaba asize umugore n'abana batatu, harimo n'umwana ufite ibyumweru 2 gusa, nk'uko bitangazwa n'abaturage baherereye ahangaha muri ibi bice. Ubu bwicanyi rero bukaba buje n'ubundi bukurikira ibitero byitwaje intwaro bikomeje kugenda bigabwa ku baturage batandukanye, bikavugwa yuko ari Wazalendo n'ubundi zihishe muri ibi bice zikomeje kugenda zigaba ibitero zikica abaturage mu bice bitandukanye. Mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere, inzu ya Johnson Ishara ni umuyobozi ukomeye muri uyu mujyi wa Goma, nayo ngo yagabweho igitero n'abantu bitwaje intwaro z'imbunda, naho ni mu gace ka Keshero muri uyu mujyi wa Goma. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane, ni nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomeza kugenda bahamagarira abaturage gutanga amakuru y'aho yahakekwa kuba hari Wazalendo cyangwa se abarwanyi ba FDLR, kugira ngo n'ubundi abarwanyi ba M23 bahangane n'abarwanyi. Ngibyo rero ibyo twagarukaho n'ubundi muri aya makuru yo muri uru rukerera. Mwese rero reka mbarekure mujye mu kazi, abandi mujye muri gahunda zitandukanye. Mbifuriza niba mugiye mu kazi guha mukaronka, abandi namwe muri gahunda mugiyemo, Imana ibahire. Twebwe turaza gusubira n'undi makuru yo ku masaha ari imbere. Bye, ciao ciao.